Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke subscribe nje, akubizi imali, kumahhala, ukhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba engilethele lona namhlanje lithi-ke uFikile Mbalula we-ANC usezifake zonke laphana kuJacob Zuma, ebize-ke uJacob Zuma ngobaba omdala ongenaqiniso-ke. Kodwa-ke mina-ke ngizokudlalela-ke ikliphu-ke uyizwele wena-ke. UFikile Mbalula-ke ubekhuluma ngesisusa laphana, ngizamile ukuthi-ke ngitoli-ke nayo-ke ikliphu-ke awuyithokozele-ke. Ngizokucela kuwe-ke ukuthi ungene ema-comment section ubhale ukuthi ucabangani mase uzwile le kliphu-ke bese ucindezela nebhathini subscribe-ke akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. But we said we will build 1 million houses. There is a shortage of land here in Alexander. We have tutumani le aitiba. Batho ba go tutumani batho kae? Batho kae? Batho mo Alexander. There is a problem of land here. Comrade Panyaza. We created Tutumani by moving people of Alexander and built more houses for Alexander. Unali watu wasina niti skala buaka Zuma ki muto sina niti generally. Kuna abantu abangenalo iqiniso kakhulu Zuma kanalo iqiniso. Kintate osina niti akusobo ni muto muhuluso. Singakhathazeki ngayo ubaba ongenaqiniso. Ubaba ongenaqiniso njengoZuma. UZuma udinga iqiniso. Ungakhulumi ngezinto kungamele ukhulume ngento omdala. Lo baba akanaqiniso. Asiphume kuyena sizwane. Senzeni? Siphume kephi? KuZuma. Abantu abakuzuma amakhehla, abantu abasaba iqiniso. Ngiyathemba ukuthi-ke uyizwele wena-ke. Ngizokucela kuwe laphana ukuthi ungene ema-comment section ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo lolu daba-ke mase ucindezela nebhathini subscribe laphana khona uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke ngokuzayo.